Full chest me bompai say me nkum papa. Your father is alive. Let your father die. So that you taste the pain of death. Ni papa say me just one and just on chair with you. Utwebo ya se baba ya sports stadium. Hey, Ebusia, and some of the top wanted that no idea. A fear Schwarzenegger, I confess say, or no, and no count on Mukum Mesbe papa. A fear Schwarzenegger, the no some of the top wanted to say, Mesbe papa won the movie, on the bomb pie, and nanti ye, at Nathan so sub Mesbe papa, and moon free yas. A fear Schwarzenegger. There were no more say no. The same way they more duo, Nipelcum, Abuja, a dinner agent aka and Kratom King Kong, aka Fufokin, aka Berman for the uniform, aka Mutuano Motia, Mr. No Pressure, with my chair pressure by the Eberfowl. Abuja, you know, no, I'll show the real fear Schwarzenegger, Bara, Toto be cheap, or the Miss Bento Quanadia. I'm saying, said the baby a year conde, I have brody. Mr. Dang, I have brody. Hey, now maybe I some Kakway, the Busami Quada Jimmy said, me won't pass him. Mr. Dang, me won't pass him. Ya wona afia Schwarzenegger ne Mesbe kukuru so aso ene kukuru kum ene bowa ene wedi na ha wate ase na we de koba na we na eye ye kan say afia Schwarzenegger papa be man mu nyamfo awawo oba we chinchina atwan ai aba wiase na afia Schwarzenegger papa eyale ye na afia Schwarzenegger no de na papa na ha no de na mo ha ene skasre no streska wa enamba pa o say ene bebre ti we na Fofia and Twata. Papa nyan baby koi. Papa nyan baby ko say wom ena yaga say bra baako. Aye 4S4. Baako day. Ede nyumba to abonte dada damasio ena wa pe na Miss Bear so free hin awurade. Hey! Miss Bear so ena ne Miss Bear so baaye. Ena ehuro de Miss Bear huru eye afia Schwarzenegger. Pa because say ko bia na papa wu a ebe ko osu no papa de. Ka Miss Bear ba ni kwa so koye sadon. But Miss Baby change game no. E de sabi ehuro e na beta afia Schwarzenegger. Papa ewo no so. Sa ai be huru no de kodi asa. Na sa tara se wontuantu bi e de e wo mo ntem. What ya se ka sabi ko bi po wu a keka ni pa e de bom. But Miss Baby afia Schwarzenegger de am se da bi. E no ntim ko mu. To we de mo na afia Schwarzenegger so ko studio. E koye say oh, also kwa ye enwum bi na sefo. But Satan enwum na mpie. Tina se afia Schwarzenegger ka se o ka hu bi na mezo apa wu yende na se metase dwene ho a me abusam fa mo comment mara drop mo comment because mentase o se afia Schwarzenegger etimi papa efri mu a Mesbe ebe huru no what as ede dada mo asenyum ebe kanta na afia Schwarzenegger bu fuye pa eni na hwani na ansa na Mesbe so do beto abonte se na opa frim e ho na afia Schwarzenegger studio no ko no wo sa ko obiem se ena saadia ena allergy so de edamase because they tell that damase buy no me afia Schwarzenegger na ne papa yale no osresre nti sabi papa ne free mu no na asresre na ekoso there so buy so dada damase ena ebra ba akoso ekobo onwom we must be di asa no e ba twetwe afia Schwarzenegger na se beef so de wo montem dada montem nie pa na beef so de wo montem dada to we na Mesbe etena ase din was it there? So what if Schwarzenegger? Say me say be me so my pewu. Now also what I was studio. I yes alleged that was there and the Mesbe babontin be suye. I Mesbe babontin be pray victim be pray. Ebe suye to say yes. I want to say p. Hey. When now for the Mesbe transit no say there be. When asem na afia Schwarzenegger be kind de o man nkodada. Na Mesbe Tornado so na di edin a efra no. E kan say hey. Bara toto bi chipo ema afia Schwarzenegger nti wa pay se ti wa abusua e na Mesbe ba bonten e de asiboranga e baaye na se asiboranga no Tornado e na de ma afia Schwarzenegger nti obi aka asiboranga dia na se afia Schwarzenegger ti we na Mesbe so de be bonyu na nwum de agi ba bia nwum de e de ye pa abusua enti Mesbe titi wona na se afia Schwarzenegger 2 kwan na interviews bi ya de call so na interview no mu no afia Schwarzenegger a drop in sam and na afia Schwarzenegger ka kan da busua ani enyan ke kan sam wa kire se bi so Mesbe ka kire ne se onipa ba se na twa so de a ena Mesbe mum ene osabi o wono omakwa bon e gala tio afia Schwarzenegger kire se o Mesbe o ho na ho o ho nyo
nti serious o me ka tell me say bi onipa ba twaso me twaso de a na Miss Belle me ka tell say wo na say bi o ye ball gala first one ya ball gala second one etima ball gala masofu bi krompo eko ball gala se na je gaze se wan etim ko ball gala e ma asem ubegina ball take asan e na ofo so e na ko share ho na ye ode na wo de ujejemu ma no na ne dai e fia so Senegal bro se mo so nyina minim se wo nim ye pa te fia so Senegal nsem ne ko so na no na Miss Belle so antimi antena na so ba bon te be tro shit e be ye video ka se fia so Senegal e short Miss Belle e ba bon te be timbe conference say e fia so Senegal e short me the fia so Senegal ma hunu ba ko pe 2016 e was nyane taiko but the Miss Belle kan no me man shada study say obi a short obi a long obi a say dabi e omo e ma me nu entem asem na obi throw we no we throw nti we na Miss Belle so bufu ye ba bonte be keke kansem tinsem ne kan mana afia so Senegal so ba no so be throw punch ba kwato e na agi boom Miss Belle say dabi e say me beef no majai me de kwanyum abusha Miss Belle sa bo nyum fro e de ma eye bara toto bi cheap afia so Senegal ti Miss Belle say beef no e say nyum no de ko we na afia so Senegal say dabi say wo so wasa ko nyum foforo e de ma me de a obi a say dada wase ba ye no me so ko ye allergy da wase after that no be toto be cheap asi boranga e na ma me de a na say me so ba respond na say me so be kekansem na esi a wo Miss Belle so wasa ko bo nyum da ma me de a e na Miss Belle me confess wo ha me tira wo say me ko ma me wata wo me wura nsu ase because say wo di ewuo esere me wo di ewuo sere me say me papa awu ena makọ sere nsabode ena wo sere me de a ena wo so papa ewo ne bi emeto no social media yo enwa ne bekun ye so ye social light o so ye social tuntumo social media yo enwa ne bekun ye otiabre kuma osmiti islegon sa pepe no mdenam social media nsema da so de abusa ano anya yo we na afi de afia so Senegal say ono ku mezu papa so bompaye o ye fasting akonchire sa Miss Belle papa so nye de enwu na Miss Belle so en Philippines ni bi ewia so se se be obi di ewuo esrewa afia so Senegal wonye but ewuo pa de ye mfa nsre obi ye mfa owuo entwecho because ewuo aya akwanto bi a won kwansa sa wachi o muntie ye so pomo kwadwu a no yi na America tuo owuo ya de bi a se won kwansa akwanto no ensa wachi but so di uti wiase na so obi ebusani wu na utimi nya kuduro e di wuo no esre na o say Miss Belle ebi eto wa Philippines no and na afia Senegal eken so on na bo mpaye so wo pa emu ebusa anya enyan ano ayeden te say afia Senegal kana no monsam te say ye hwe na Miss Belle so no ebeye Miss Belle so ye hwe do be ontumi ntena afia Senegal ye video na Miss Belle drop your comment we eto then the caption be say boom say I then take can nsem bebre abusia me adwen pa ye de bia meka we eye man tokwa the way I nyina no ye be dropping nyina breaking into pieces and akyeremo what I say e dini ya adwen pa ye aka enkratam kin ko say down da meka kyeremo Miss Belle na first Senegal ense entem asem we say de ano ide nti de be ko de be bia no adwen pa ye ne ye de be bremo because a man tokwa de ye chinchina twan we nia we be fadi we tan we be ka se bon e sa be pe na e na etie ti Miss Belle abe trotro shit e da ma first Senegal but that piano, ya na man for chess Miss Belle pray victim. Sana Ghana for kan. Me nyame na make kan. Ghana for say Miss Belle there. And o ba be so say na me say ba Miss Belle say Fiona Senegal short. And Fiona Senegal so chire say, "O no do pray victim but we fire o." If you say victim do me pray, we fire o. It say Miss Belle so na e de nyom to. What you say? Na say abusha. Miss Belle to na do yom ka bo mu ya. Na o mu de say Fiona Senegal be bo nyom a. Toto bichi barai. E say Miss Belle need to na do some time to say. Ye be bro. Stay tuned. Now so share video no. What you say? Make a tap send and amount. Tap age me dey ku a. O ma so ya snap so send this car. E fra mo no ne e de ko Ghana kwanda. E tap app na make am for them all. Ko first time use app na. E da be hia ya adwene pan ne. Bogum osubenya discount kama. What you say say pepe. Video see ya cream men ko me so gina ho. Ai Mr. Diner US. Hey, oba said you what me establishing the business wo pe onuanom Ghana for e man ne mema mmeka no ho na so benya sika na so bo brade e ye se ade ba fia ye ntontwene o
Say video no yes na contact number or ni email address or ni website nya de egu check no na follow no na tie na num nsem na contact na so ni nkomo na beka asikafo eko no Dini Adrenapan ne be my fan yire num nya fom. Subscribe to our YouTube channels Begi TV Adrenapan TV. TikTok we bia wonye de monko what I say. Follow pages no e na message the video bia to say cream wo in the first person abenya. Miss be na first osnega to be cheap o alleged damase dada damase. Ai abusua edmo say peace out. Me na net say me gidi se rade adom ho ye. Pa che fam dan na US na no. Na na de mabase me become digital marketing business as much as my community. Let's start business here or anything you need to be successful. You will choose a running on a global base. Yes, if you are seeing people won't be. Now our organizers are doing very well. Me, my massive results about this business. And don't see, and I'm saying no, me and standing my wings. Now me no more. I will change. How am I willing somebody be to change their situation? This business can help them as it has changed my life. Anything, reach out to me on my phone. I'm gonna send me link in soon and I'll give you the rest of the information. Means because I be what say. Now professional me nurse, and this is all that I do. Me will fear extra me yes more full time. Obi room my mentor and a coach. Me a coach, and that's a mentor womb. And see when the problem cry me wow. And at the end of the year, no, I'm be mao 10 now the file with tax. I said their cost recently I went to New York for recognition, and this is the pictures that I'm showing you. And to me, you reach out to me because I came here to introduce this to you. Don't let this opportunity pass by you, because if I did 2 years ago in Kenya, and to reach out to me, I'll talk to you soon. Bye. I'll jump pahini. Okay, super kwabra for why kwa bibrim haibafo. Okay, burumu wadi putupuriye buru mama nsango fufu tum tibi.